mbokki auditeurs yi nga xamante ne ni ñoom ñooy déglu rajo Poukoumel FM 106.0 fii ci Goudomp Balantacounda di wax rek asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di nuyu auditeurs auditrices fépp fu ñu mënti nekk ci biir réew wala bitim réew di leen xam ne yéen a ngi déglu seen rajo muy Poukoumel FM 106.0 ci bésu àjjuma bi yemoo ak fukki fan ci weeru mars atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett ñu am mbégte ak bànneex toogaat fii ci seen émission àjjuma yi tey nag comme niñ ko daan waxee rek sa àjjuma bu jot dañuy daal di am benn invité bi nga xamante ne ni dañuy toog ak moom fii ci rajo bi waaye bu leen fàtte ne dinañ leen ko defal aussi direct ci YouTube bi ca Goudomp TV info fas yéene ànd ak ki nga xamante ni moom mooy oustaz Sadiali Sadio Sadiali Seydi nekk foofu ca diwaanu Jibanaar Kunaaya ca booru Jibanaar di wax ne rek saa su nekk na ngeen ñuy déglu bu soobee yàlla ak yonante bi su fekkee ne aussi dina am ñi nga xamante ne ni dinañ bëgg a participer ci téléphone bi dinañ leen jox numéro beneen bu bokkut ak 77 870 64 pour ñu mën leen a jël ci Goudomp TV info en même temps ñu mën leen a jël ci Poukoumel FM en direct di leen wax rek ne leen nag comme ni leen koy waxee xam ngeen ne am na weer wi nga xamante ne ni weeru ngëneel la di weeru yërmande di weeru njéggal nekk ci sunu kanam te mu nekk weer boo xamante ne ni jullit bu ci nekk war na ko mën a préparer muy ban weer di weeru koor moom la ñuy ñëw tey waxtaanee balaa dara rek ñu daal di dalal ki nga xam ne moom mooy oustaz Seydi bisimilah oustaz yéemul konton folo après nga naa dun ka caakuno inchallah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin inna alhamdulillah ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اسر لي الصدر ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولم إن شاء الله مصطفى يا فنيام ولم be badun be kontonna parce que kuma tawol nya famo kita baake baake wallahi bar be dani la hakola inshallah ba fale ko mol mutana ne ko tege ka emission ni ka beti andi ko be nga nyaati den karola mu yalon ko ramadan o mo fennade mi yalon ko on nyanta ka kacha pour momo e nafa soto je be dunna ko no nyaadi de be tarra ko no nyaadi de ba fala badun mu mebe ko birin jireji bala tinte fulol be kada fo Guinée Bissau Gambia mba fale ko aldimma fele ja inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh oustaz Seydi Kunaya mo be la moy kanne be Poukoumel FM en direct en même temps Goudomp TV info en direct oustaz janni mbe question natila comme nga fo ñamin drong mbe bulala yedum kacha kono folo pour sunkaro la nafa mu mineti sunkaro la betia aka musulmo samba minto ake bondi minto ake samba minto après ñaatu domone après ni question dunta drong c'est question dundi mais en attendant comme ngal fay ñami momo min lafta ko dum c'est kiliro ke 78 485 ou bien inchallah mbato domoding janni be numéro dunde sino ibe mol batandila bismillah oustaz inshallah alhamdulillah alladhi anzala alquran ala khalqihi muhammad bin abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd rabbi isra li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعدون بالله تبارك وتعالى تنتول على من سياكم من سومي يالنكو جل وعلا تلبي من سياتو على من سيا فلور لا تعالى لبندو لا تعالى ايا بيلي سوتو على تنتو على من سياكم نيا جنبا تنتو لا اتلي في القرآن كنو يقول إن ذكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذاب لشديد wato mo kulata mu yalon ko alale diamuta ko alen tentu ninga nemo kali alen tentu ninga nemo kali ba ninga nemo kali al kafiriyata na nemo la
se ko le ala nal kan mu yalon kal tabo no al fan kan sali an kan kati fana wo mu fennate mi yalon ko ala wato wati wilta nyanta ya tentu nyala mu yalon ko akum mayat ni baluta fana yalon ko nyanta ka ala tentu ni domorta walla yemi ala tentu tabaraka wa taala man solo mi yalon ko atele ye domorndi atele min do ni fana atele konko fana boyla no bataje nga salikila ma muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi yalon ko la yati nabiyan ba'da muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiya modotina naman ke kilati atele bunda soro atele akum fa fana watmo momo ne se kila muta ibamma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anala saibul be sallema kaje ko laftaka kacha bunda munna wala musun karoti ba to mu fennete mu yalon ko asitale ne munyina tala fenno mi yalon ka sutiyatale kata benu jamfarin baki bar feon fending aka tale ay jamfa ayna fa ay sutiya o ko la laftan ne badum le kacha pour mun satin na mobe ya nafa sotoje ni min sunta mun nafa le be sunkaro kono ni sunta mu yalon ko aman sun mun nafa bali ale bay sunkaro kono laftanga kacha wala ne badum alnaldi malam ustaz sedi kabonan kunaya momondi yalon ka be siri inshallah mbafulanga molbe konton be du nakacha kono Mustafa si kila sallallahu alaihi wasallama aya fole ako sunkaro nana ta lota yalo mulka fu sunkar ngani asito abeti adale isaje mulka ta ben ka duwa sunkaro eta ka fa nan ben ngadua nyoye fenno mi yalon ko mulka kele para kumaya tale ngamara ni aje mulba ke kan barkila sallallahu alaihi wasallama aya fole ako nin sunkaro bina lola ataka mum fo ala duwato annim fana ala ka ala dana munna fo mun satinna mobe sa ana fasoto fana ako ate ya fala ko inda ruhiyatil ilal wala tumala min karolo ta al hilal arabul kafole karo to jama bala bal al hilal ikafatele karo bilaya fa ko shahru ramadan ako sunkar karo ni ne abina pour kanalo soto tale ataka duwal milke o duwal ni fana ko mayata bak kuma kende balle ba kono kuma nafa balle ba kono parce adama de ma nyilla sino fombe futala ala ben niyo sila sunkaro male ne ala na te niyo siyama oto moy nyanta allah tabaaraku wa taala nyanta ka tendo ko min bota qur'an ayo min fola jang kila sallallahu alaihi wasallam kayina foko allahumma mari inni as'aluka khayra hadhihi ash-shahr allah tabaaraku wa taala be danile telon na marioti be dan yendin din sunkaro la khayro nin kono esendunda kono kayrala akay ko fana wa nuruhu ise nuro kenye je wa basarahu ise jerindi fanam wa barqatuhu ise barko kenye wa tuhuruhu akay sen yandi fanam wa sunkaro kono wa rizqu ye harje fana yalo man ngol fan ka fele sunkaro na la harje kanale bato ite ka jikila tele bare allah tabaaraku taala atale da atiyalon ne abe mun kele pa fa ya fu qur'anu kono wa ma min dabati fil ardi illa ala allah rizqa ngada fe da fen da nyim banko kam foye balu wotmo man satalla man sabalum mi yalon ko jalla wa ala biraya faja kay ko wa as'aluka khayra ma fihi akay mbe danila fanan kilal kadi amte sallallahu alaihi wasallam ako alay karam be danila esenso khayro la je wa khayru ma ba'dahi ako esenso fanan khayro la sunkaro kola wa auzu bika mbe tanko danle bulu nde kila sallallahu alaihi wasallam mbe tanko danete allah tabaaraka taala bulu min sharri ma fi kuja wala wa sunkaro kono wa sharra ma ba'da an sunkaro fana akola akay ko allahumma itamari adkhala alaina bil amin akay sendundi limaniya kono sendundi muslimiya kono wal iman an limaniya watmo mustafa zininga jibe nyin kuma kam ye mulfo asiyata bakele nse kachano adama na fanga bandi kadun sunkaro mo manyana ku jawo kela kono ku kendo dama inyanta wala kelaje kadun tabaraka taala ay wala fo ala qur'ano kono wotmo sunkaro fene dum adama dum yalon tata ya mabe imanyana tarra sanarola fo sunkaro e dam allah tabaaraku taala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim aya fo qur'ano kono ako shahru ramadan atale fo sunkaro atale fo qur'ano kono afo akal ko ng qur'ano ni nga jindale sunkaro kono kakale kandoti anin kale nafati anin kale kutu mu yalon ko albe ala nyaanyine na je otmo mu fenete mi yalon ko adama de manya na tar sunkaro kono fo suna ila sallallahu alaihi wasallama aya fole wa ali wa sallam ana la sahibul
ako ate aya fole ko shahru ramadan ako sunkar karonyim shahrun karolom faradallahu alaykum siyamahu alako asuni ngafar la yandal kanne ala mantol kan ayol fo kila sallallahu alaihi wasallam ngafar la yandal kan amanke ka fo ko bini sunda same manyana ka sun wo mul lanjurol te mu yalon ko mum be balla suna banna manke lanjurote misilmo manyana sunkaroylo iman sun misilmo manyana sunkaroylo iman ku kende keje misilmo manya sunkaroylo imalon ka fa faybe sunkaro ko no mu misilmo dum yalon ko nimba fala wo mu munati al haywanat wo mu dafion lelti amanke adama dunti adama dum mi yalon ko be sunkaro ko ne nyandal no ko be sunkaro ko le banni ibe sunkaro ko ne malon ko be sunkaro ko na wotu mo yete mu fennete mi yalon ko haywano le mu yite mu dafion nati dafion mi yalon ko la yasma'u wala yuqallimu wal abuka amoy roke abuka diam hana ya moy fanan ate diamu nola ha wallo tna adama dum manyana tar sunkaro ko no e mansun akoy go faman samahu akona tar yo sunkaro yasum imanan yake baraji nyinola kama wa itisaban ani yake baraji nyinole kama akon na atara ya wili wala kama imake fayeten do kama hadiso ko la ko faman sama ni miyasu iman al yake limani ala kama wa itisaba anin barajo pure barajo so Allah tabaaraku wa taala ya watumo akoy ko kharaja min zunubihi akoy la junubo alaka be tutu balale ka yawma wulidatu ummuhu komi lumine ba ma yewulu yalo musaba ni ngaji be denano mi yala ba ma ya wulu anin junubi man soto denano mi ala ba ma ya wulu junubu taala wala rakila sallallahu alaihi wasallam ko akoni momi ye sunkaro so yake limani yala kama idikta ala la ilaha ta'ala tabaraka wa taala ko ayen so balu wala andam be sima ala ndum be falal anda ben kondi bolal ako ko ni ibe sunnale du be sumu talale ye famuta sunko ni ye fantanga e kana kujawo fo e kana kujawo ke akote fana anata fo akoy ko wa ihtisaban ako baraji bala fana bije na tara mi yo long isunda yalon ko sunten sanaro de sumu fenemi ala alal ben konti bolal and alal ben jola ako kharajat min zunubi ala ko be funtande la zunubo kene yemun kenu sal kono wala yemun kenu sanji jel wala tilol kono wala watijuma qayoma wulidatu ummu komi lumine ba ma yulu mustafa yalo mukaba ko let kaba ko ba isunda ala ko ila su ya kentele kama alni ante ala nin kila sallallahu alaihi wasallam imurta kota ke ye barajo soto je imake fayeten do kama isunta ye kudo ke mu yala bela sunti nyala akoy salon ko be funtandile junubo kono le komi ba ma e wulu nyami otuma adama dum manyana tara sunkaro kono ite tilikilin sun ye fani kila sallallahu alaihi wasallam alay sunkaro diala kuma la tariya kan kila ma fu moy ko ne sum bi sama kana sun kila ko la mu me be sun tuma la mun ne jaato be kende yare ni man kende alama mu batandi bar sasa tapale fana ni waye bali suna alabe konti bolal kato ale jata kede ya bale dila ne ma bale dila ye kar jelle si ibe domorola ye kar jelle si ibe jisuma minga ye kar jelle si ibe kontare ye na bula sungaro kono amume be fa ye tilikili ndam mansu wobe kala lanjurol te mu yalon ko abe ballale ikana sun mustafa bilayo fo ako ja hadith kursi akana yewmo doron hadith kursi wo mu alala kuma kawneti Allah ba fole ko qawlu ta'ala ala ko ako sawmu li ako sumu sunnale tada wa ana ajzi bi ako barintele be jola musa ba anin tada do ko la man sakunda ya jibe ni ka watol min sode ka absonke foy bu kay note ba ike notele hotmo sunkaro fana mole nyama ni sunda mo kana sunka fa ko sunda pour mo lenje ani ibtebe sunna ala nin kila sallallahu alaihi wasallam kaje ko ala ben kondi bola do ala ben jola wala nako sawmu li sunna itel tamu ila suntin wa ana ajzi bi bari salon kon tele be jola ntena karla fan yetilo min kondo sumbe jola wal ye barajo min kondo so be jola wal hotmo sa adama dum mun be to balla sun tumala min ne jaato be kende yare ibe simari yemanta ben so fe junda sunkaro kono hotmo tawta ala tabaraka wa taala ala yenso jaada kende ala molga fa mun ngani asito nim fam be mun ngani asito let ala ifele yendun ni sunkaro kono kayrala mbe danele yenso sima bana jaada keri ala nga sunkaro sun lafta pour nga fa nimu fene mi ala Allah tabaraka wa taala aya mutala ala ngani kono ala ma adama dum jibe fem fene afana ya fo ala hadiso kila ala hadiso do ako inna Allah ante ala la yanzuru illa ajsamikum ndama jibe ko mi tamu mo koyolet wala suwarikum andu majiba la sawara ko mi tamu mo fiunet walakin yanzuru qulubi amalukum akonde ka la baro la jibe min bal sonne meto wala na dama do mustafa na sonne me man senya ala mari jibe bala fa molom kila sallallahu alaihi wasallam ala ma jay fene kila ngani wala seneyata anda ngani nyinya le samba mulkam kila ma mo kom ata mo kon no la fam hana moja mu yalon ko lafta la dole lafta ka do kon
aba sawar nyo yala munuma aba nasiha lale ka kono to diya ka fay ko nyin kete kana nyin kon nante ya ini nyimbe sirin musawa mol min sida wala ka kuya nal jam fata nyola dobe Dakar dobe ya falbe ko yala abe ko yala bak wala tinna kulo mu ya tinna ko misil mo nyanta yela ngani o seniyandi ngani seniya manke ka fo ko ndenga fewno so mbem fayetela o mu fenno wala na kila salatu ala ka fay ko arriya wo mu fayeten dolati dobi je ama aya sotola be deri bara ma fanke motu mu yala warta walla Allah tabaaraka wa taala ko amol salon ko atela warta waro wobe alal bulu tabaaraka wa taala wato wati dorong barana madin se ifan kanyam baki kana keje ko sungaro nte sunda walla mansu ngayete ni mola mansu simon diata hani sungaro mfene mi alo nemo le bije jata kende alom anda alabe sola sima alabe sola manta beona kadi wulutale ibe dimbal fana dani kam pour ala ni be tang ala ni sutura womu fene mi alo sungaro kila sola sala ko duwati je mun ka boy adua bel kamuta duwa bel kamuta tu sungaro la luolu duwata ala ka jabil it fana tala ko ibe fulanka fo duwal barna tara ibe dankana Allah ala tabaraka wa taala ni duwata dar ala bela duwa jabil inshallah kadu ala ya fa qur'an kon ad'uni astajibu lakum alin kuma ni ngandan ko alin dani ngal so danir fe ben telebul innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ala ko baranal balanta pour kante ala dani al yalfa war al kada fen do dan isalo sawberalu albal nyaayela jahannama dimbal kon wotmo misil mo kana tarawo nyama sungaro e mume bang ite manene man ku kendeke ibe tarra sir wala nyama ite sonna ka sun o mo fenete mi alon ko yekila wali nyoyale sallallahu alaihi wasallam mustafa kila sallallahu alaihi wasallam ba fa ko inna shahru ramadan ako nin sungar karo mi ali ajete shahrul azim ako karolo mi alon ka bunya yata a hormata a warta fanan nafa baba kono ngayamale yudhaifu allah fihi alhasanat alaka lafaro ke moliye ku kendol lilla lolu alaka lafare ko ku kendol wotumo momanya na ku jawo kelate kono ako wayamhu fihi sayiat ala ko ila bara jawol mi yekenu aka bele muta ayebe tutu ayam fima kadun karo mi yalon ko fenno mi yalon ka kumata bak yan ako wayarfa fihi darajat ako ila darjo fana ba cikandila ete kala mo do yarun hani mo la lafta ke do ya alal bo do yal bari tata do yal mustafa alaman ke man sasanarti de bila fa ko man tasaddaqa fi hadha ash-shahr bi sadaqatin ghafara Allah lahu min ahsana fi Allah tabaraka wa taala mako man tasaddaqa ako nim momi sadabo yala mustafa sada fara molke fayetendi bak sada ibabo la fayetendo tije kila sadabo le bara ma fayetendi kila mol so le bara man te ka nay mol so ayta si mol kono ila ke kununtele nyindiala wo mu fere mi ayla barajo nafata la ma hani jamfa fa kaboni rajibuna bunda to fa ولكن أصلا من تصدق في هذا الشهر أكون مومي الصدابو نكارو كون يادي مولا أكتا ما نولا تبا أكتا يكودول ديالا ولا أكتا من تبا يكا يكون غنين ديلان يفان نفالا أسكت يكو يدي كان ديام كان أفموي كان أسينكا أكون ناتر وصدا يابو غفر الله على قابل كفروا كليت ماريا ako man asana fihim illa ma malakat yamini ako ni mom ya ku kendo keje makat mole ya kata adila hanide ifoni yela kato ke bulola ko do lomba mano wala muno ya tika yadi mola kila sallallahu alaihi wasallama ay nina fa ko mu fenetu ko ghufira allah lahu ala be kafarlo kele mariyele ya ku kendo minke usungaro ko ku kete bunun ko malaka ba be kafarle inshallah ako man asana fi khalaqahu ako ni momi ya o man asana fi khuluqahu ako ni momi ya ko ye daji ko kendo keje ba sun mol ya no sungaro Allah tabaaraka taala ayeni la muso jam fanni nyolal itale ya nyini la nafulo la baro nafulo sembo bota jimala bulu Allah tabaaraka taala wala atina fay muso nyini par musa wa biri o muso nyini ala ko ay bonda balale ay haramun da balale ina kana kafu tilbulola ina kana kafu ularale ina kana kafu watila fo yesunte ise katano ila musola akoy ko fastanibu al jamfela al kana sudiyela ita la musomu de wallahi amoy ban say momi yalon ko sungaro ko nete ka sanar wallahi ita man perdi ba ita mu fende dum yalon ko kila ya wali nyoyale anun ni man tubi ka se ala ma tabaraka wa taala samberalum ibe problème soto la mu yalon ko ita bono le fanka kila sallallahu alaihi wasallam atina la intervention ba ala tabaraka wa taala ko kila faabe mol intervention kelal balakira lolu ala ko nadi adante kila be intervention kelal fatal man kila kina mission la sallallahu alaihi wasallam ako ni momi yoke ako salon ko ala be kafarlo kelel mustafa sunna
ite fola ala e bundal yeten dilale bundal do muli yalon ko ala le yallonde Allah tabaaraku taala moy aba kila ka mum sallallahu alaihi wasallam ako innal jannatan ako arjanna kono baban bundal bi yado rayan e ko bundal kili ka fa rayan la yadkhulu minhum felti tadun najede illa saimuna fa sunnal momon ni muga so bundal han kili tajala han wo bundal kili tajala wala na suman ke sana mo kana sun ke fayeten ko antekten sumul iman yalati anin baraji ni yel sonko alale bente jola nyin sungula yesu ye famuta yesu yalon ko be sungaro kono ikana musico lamoy sungaro kono ni musique lamoy jam fata nyolal niyano kawandol lamoy niyano walla qur'ano lamoy walla ni fanko qur'ano karan qur'ano yele yalamo ye barajo son walla tasabiya ci subhanallah ini mo man problème so alhamdulillah allahu akbar abant subhanallah seniyabe alay alhamdulillah tendobe alay allahu akbar it alal wart mustafa ibn barajo sodo ya barajo sodo janni be tada kuma kenso jibela ibe clipol jibela mu yalon ko tuba wala ku kuntan lom ibela sum be la njurla sum fennete mi yalon ko ni yalla njuri la ni di yalla kan sharun mutatabi ayne bo la sunna voilà oustaz janni be continuer la ben numéro di la ñonna momo min lafta ka participer ni émission la Aline la moy numéro follow mu 77 443 69 29 77 443 69 29 numéro follow njamo mu minati wolom 76 447 67 80 76 447 67 80 ñin numéro flol be mu WhatsApp bolti ni ma la fi yedum direct pour mol yela moy ise le audio ki nang ni yaki drong iba dundi la comme ça oustaz yalla moy abe jaabi la ni ala sonto oustaz continue inshallah mustafa si wala ko ako inna lil jannata ako abe arjanna kono le baban bundal yadu urrayan e ko bundal kili ka fa rayan bundal mu yalon ko e valoro soto bake e ko moyata bake fanal be arjanna la bundal kono ako la yadkhulu minhu mo mondinte dunnawol kono de illa saimuna fa sunnat mul sunta alana la kila ma boy sunta la doro e sundera dimbal nyaala yebo sokono eta domoroke wala eta kudoke mo fa mu yale sunta Allah tabaaraka wa taala nin kila sallallahu alaihi wasallam ni sunta doron foy kay la sunkaro futandi fo ala e de may fato kono insha Allah tabaaraka wa taala ibe fanjere nyim bunda fulol kono le bar mo mi yalon koy ka sun ibantala liman yari alala tabaaraka wa taala itamu molete mu yalon ko mo perdi luna mu itati mo foru no mu itati kila sallallahu alaihi wasallam ko alaykum abalila fi shahru ramadan nin sunkar karos kono bi kathirat al istighfar wala mu ko ka junubu kafaro ka siyandi mustafa isa mo tonyen no ye mo tonyen ima dan hakola isistano ya hakdan wala na kila sallallahu alaihi wasallam ko isa hakudani ayam fuyima han sunkaro kono bar sunkaro kono ko fewon fendi ya adani je ala ka jabile ala be yam fulema bela tu wala na koy ko alaykum abale fi shahr ramadan nin sungar karo kono bi kathiratin istighfar turka junbu kafaru dan ala bulu an ala kawo ka mustafa ya fa ya moyle ya dani man ga kawana ya dani fula kawana ya dani kawo ka nadar ala ya moyle amre comme yemi mutay sondo mo yemu mutay sondo me kono ala ko wala jibe comme mbota di so min fola doron ako ni o ke doron ako wa du'a anin du'a fa amma du'a ako du'a nyimi al ka sungaro kono yadfa'u al-bala'u ankum aka kole yale bondal kam wala na hani ko anna ngadua jama dua mustafa mo be hakilo tara seniyare mo kana tara konnande ya kono nale ala dana be jabila inshallah kila sallallahu alaihi wasallam be tala jel ka je ma do mondi birin jija lota ji konko nata mulla ala ma fauna ay munaka alay ay saljolo mutayra kam flo sali ana ala mol betu ya allah tabaaraka wa taala dani ji ko bota ame batande fa mustafa wotmo ala mansolo wato wadi jonsa hakilo seyaka kaje ko jimmu mansolo ti te ka fen so da tele ka dile kana mu tela semboti de wala na jamaa bije ika fo siloko allah tabaaraka wa taala ye fen je ba kono atendu ya jayi atele ya dile bari kana je ka foko na sembolum ni o fadoro mansolo mi yalan ko wotmo hansa imal limani al mislimo buko ke bila fa ko wa amal istighfar ako wa kafaro mi al kaketen fatamaha zunubukum aka la junuba ko le tutu alla junuba ko le tutu ba ko ne al ka astaghfirullah aka ko le ala bondal ka
amurta ko dege ako naka astaghfirullah fo ako fa futata alla junubo fana aka wole tutu sa wala na mo mu yalon ko ite be baluri yefo sunkaro mu me be fa ni atara ko ala man domorol cita na la ko cita ini molbe kafu nyoma ini ye participer andi man dara sunnal kono mum sunnat allah tabaaraka taala te alon bar mum man ke sunnat fana allah tabaaraka taala te alon ne kila sallallahu alaihi wasallama abafula akonye ko as-siyamu sun ittinaba maharim ako sun ka mobali haram ko wallal kama yamna'u rajulun min ta'ami wa sharabi ako sun aka mobali haram ko wallal wala nyinde ko comme yemuso provoquer ina e futu tilbulola wala ina e futu wularola ibe sundi wo mu fenne de mu yalon ko a jawyata baaki bara ko nge fatandi e domoroke anu nge fatandi mi fanan mustafa ni ngaje mo sunda jiyola mu problème oti mol bala jiyola ka mol tora ise mo do fama aba fola wot mo mu fenne de mi yalla alala al balalum wo nyanta ka kele alale oke bo mu barajo leti wot mo fenno mi yalon ko mo kana tara sunkaro kono yefo sunkaro la iman sum kila sallallahu alaihi wasallama aya fola ko sawmu qalbi musaba jalla moyde sawmu qalbi ako sonde mela sun khairu min siyam lisan wala fi siyan newna sun mashallah nyindula akilu kumo le biye mu yalon ni min ka la moy sawmu qalbi sonde mela sun khairu min siyam lisani wala kumma yata newna sun mustafa neon ka kuma jamal fode wallahi la azim abetiya wala allah tabaaraka wa taala memurul ayoto suratu yasin ala ka fonye ko je al yawma naqtimu ala afwahihim wa tuqallimuna aydihim wa tashardu arjulahum bima kanu yaktubun ala ko allani dalmi aliyaje samberalu nil man tar diyamula de ala ko wala fon al yawma naqtimu ala afwahihim allani ndata diyamula newa ate fem folade allah tabaaraka wa taala ko alla sufolle be diyamula den neon diyamu ala politique wala kasiya abe kanan wala wala allah tabaaraka wa taala ko ate sonna newo diyam musa wala na ko sawmu qalbi sondome hakilo ala sun khairu min siyam lisan wala fi siyam newna sun wa siyam lisan ko newna sun khairu min siyam batn wala fi siyada kono la sun yalon say momin mustafa ite sunta ita manyana haram ko fala imanyana bama kela imanyana fenjawo jibela billahi a question jama bi janda sax imanyana mo ba nenna imanyana kuma fala moye ine on to ya boy fa ba la moy ko malaiku fulol bebe loli bala munkar wan nakir sungaro ni be sundindoro kalme yede ni ndona tayeta ete la sinola imam mo batandi ni mo keno qur'ano cika ya kan ni mo ken tasbiya cika ni mo keno ot mo jam fa molla ne qur'an ka sedo ke je yalla moy e barajo so barajo mi yalla ko allah tabaaraku taala atele yalla ndiye mustafa ot mo adama dumi yalla ko ay sunkaro a préparer ta fadun da sunkaro kono wo manyana kala motu mu yalon ko abe sanarla wo manyana kala motu mu yalon ko abe fola tabaaraku taala la nemola kado ala fa alquran kono akonya ko ya ayyuhalladhina amanu atal mol mi yalon ka liman data ala la manke limaniyati neonto fo sonno me kono kutiba alaykum siyamun ala ko ngasum farla yandal kanne kama komin ko kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun komin afar la ndin wodol kanu nyami al sesun al limaniya tumanno bato al besilala ala la andal be hakil ma yala wallahi bar say mustafa nim mobije ite kasun amantare sonno meto ila miro nyanta ka jibe nta mum mo sifa nyaadi leti ana madi ya tambito walal wonta doro ke fankonde komi bebe yam place oleto sungaro man folontel lade janne ngana folota dollel wala ala ka fonyete kutiba alaykum siyamun kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun nga farla yandinu manta folol ka nga farla yandal faral ka wonya ala su wonyama ay koy fo mun satinda momondi iseke moti mu yalon ko be silala alal sumu ala nya silan fan mustafa nanyin jamano domoro sifa be siyarin mango fan kuma setal bar munatina ala ko al sum al yal famuta ناديات الله تبارك وتعالى بفتح جيبا جل إن شاء الله مصطفى كلا صلى الله عليه وسلم كنيكو يا أيها الناس ألت المولد أقولكو إن أبواب جنان ينفنا مبندالتي أرجانا لبندال المنيت أقولكو في هذا الشهر أقول ينكرو كنو مفتاح إكابي يلين ألا يا إلى جمالي
ayele sunna le ma fa sumbalol bar momondi yalon ko be sunna isa kata yela sun ya kalsandi yake motu mu yalon ko abe kalmutala kafa ko mbe sune kono nyantam famuta sungaro mfeno mi yalon mbe nyin karon mi be kono mbe yalon ne manta sungaro kono sai muna nim momin dunda sungaro kono ita hakilo talo na kafa nte be sungaro le kono nga dol mo ile kafa ko bisigila mo ma haram wo mu feno mi yalon ko amari sonde mele tinyata ni ajibe mbaje la ko al majnun yala rabal kam ye majnun wala nyama toti Mustafa wo mu feno mi yalon ko mo kana fo moye ko sungaro kono misigo ma haram muna na ma haram ika kawal mil fo iye dol moy le man dol moy ika kawal mil fo iye dol moy man dol kawn dol bije ibe kuma do fo la jende ndirolom ite son ika misigo la moy sungaro kono muna kontan ku boyete te ka ite misilme mume ite ko ashhadu sayyidat Allah ilaha illa Allah ko batu man so man saman so fayt ala tabaraka wa taala wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasul nsedi ada fanan ko ite kila ime fan kina ifam futandija Allah tabaraka wa taala atele futandija musa ba adama de kilo kan mira wotu moy nyanta alon nal ko ala mu man solut mi alon ko jalla wa ala anda man kila kinan kana feya kan wallahi sungaro mfene mi ala kila ya diamula ya diama ya fumule ala kata le sobi yake ala kata le nafake sumu fene mi alon ko baraji bare bije ni mo man sun mustafa mo fori unum ngoy ala intervention kila tatano la sallallahu alaihi wasallam sambe ralunde kanu kila ko nyel ko sun ala mu me be sun tumala mine jado be kere na atare be sasarin sasamu yalon ka be balla sunna mustafa ite sunnola bari be kendiare bari ni ngaji be sungaro mol bele katu kendiare ba sungaro be sila doro sasa meson kama man nten kono le kandimi nyinan san nten nadula karle kandimi ndede sunnola bar sun lanjur danta na samo bal no sunna nin daram be folo la walla muso la karo muso mum man senea ite sunnola muso mi yalon kay kono ta fana abe kuliare ate sunnola parce que adam man ta fulalom ate fele adi umbabala ala man sun danda bala bar mustafa nin sungaro batala nyanta julol jolal voilà oustaz do be kiliro kelale 860 ngoy won numéro ati tala mo ital ta no la jelto bari nan lafta dunna al se kiliro ke 77 443 69 29 77 443 69 29 ni tigolom al se kiliro ke 76 447 67 80 76 447 67 80 ñin numéro fulol be mu WhatsApp bolti ni se kiliro ni te kiliro ke no la ise le audio envoyer no comme ça après nga dundi ça si e jabi inshallah continue mustafa akuma da bagem wala na kila sallallahu alaihi wasallam ay jim fole ise moje sunkaro e si sa be sotolale ase sa jamana ti afankante nyinan kono le manson wala ndila do le manson isa jamari ni ase fo sunula bar mustafa sunjulo abuka jo na ka jo adan ka do yale de mol ka nyina bak ibota sunkaro kono misil medium ala e nema baleke ala le oke bar wotuma jaya ala nemo kam bota fola ayo to jan sai wallahi bar sai ibota ko fente nasire ke karfule be sunna nyol ni nyin do fa do ibo do fanam faala bala firun kan ma fa de sungaro fila tilkilin kundu tebul iman taw parce que wa do la ka sodole isa moja ay sun ay nyina adama dun wala no kila sallallahu alaihi wasallam al insan comme sererol ni ko yajere wato wati isaje wato adu mustafa amari se nyina jiyo ta yemi walla amari do mo fewta ya do mo wo mu fenne to bialon ko kila sallallahu alaihi wasallam ko kana tari al yafa ko hey wala yela sunte ila sunte ate ila sun yati nyala ani anyina tala man taw wala na ala konye ko atele al salon ko momi yala nyinata amanta wala sun kuntu tabulu ntele ya domorundi ntele ya mindoni goyamoy wotumo mo wondo bije ase min amanta ko nte fele nganna sunte asake bulu miroti bar fenno mi yalan ko amanya naka kede amanta aye min alkana wuri ala ka fay ko suni akuntu tale musawa man tambi mbaji bela nake bado biye ndar ne do ko lan setanam ngo sewo min kana do na ta soto je ate botanan tamola sana ta nyamin doron hawjo kan sungaro kono yalla ni yalla lunda anje ka kontale wala kila sallallahu alaihi wasallam lunda na ko diata ako ale buuna ale horma hawjo kan hakela musoni data jiyo bina bira jiyo bina doron
a jokki nyokita eten doro aya diala yajel comme bugunya kan ayo jiyo muta rapido mandora jiyo mi ndani ndobe diamo la wosungaro kono yajel mbe diamo ka weka mo ko nye jibero ngama be jiyo minka yajel sana ta tunne ngani nganka e fo iman kendea ke balom akonyo ko anu mekere anga bari mbe sungaro lo kono wodoli jelo kuma sala ko an ko ay ko ila sum mantinya anga e manta anga sum kontina anata nyini nga konyo usasa mbe sum kala nga kontine nga amantaw inyina tale al insanu wato wata katar nyina ren adama de ikanyina wala ala konyo al insanu yajel ma dawuntal mi hakilo ma mutanga yani nga sai be yakalla kukilina ka be yakarla kukilina ka be lola kukilina ka sai itel ba fulako nasun atinya tar yelo ka walla ya fako nasun amantinya kila sallallahu alaihi wasallam ala nyine fay ay wala fo nimmo istikata kuoto walla man sika sai ba jibela istikata toloba walla man sika sai be kukilina tala ni man sika to do ala ya mutale nga ko kanay fambata ila sun a continue ila sun ya futande ila sun ni abeti atale Allah tabaraka wa taala abasa fela kafako adama don nyinti nyina tale manta ifa manta jibida to yemi min fana ta da kama nyina tal wala na ata mustafa sungaro ngafu moliye famu tabake karolo mi yalo il est très dangereux karolo mi yala kole aka bakele ha ni be ibe fanyina ndila doro ibe problème sambana ne fanka ibe nyina le fanna doro ibe problème sambana ne fanka atom fene foy marié famu ta ye fang long bake ka fo wiltalo depuis 3 heures wala 4 heures surta fano keta ibaje la oro miliale te ka soto la fi domoro la wol be sila doro mustafa domoro be mamandila abe me yala je oro to ni man kande fanna doro ibe la suntinyala wala na Allah tabaraka taala ay sumu fende mi yalon ko alaftale muslimo be ya famuta aya fan control ye famuta ikana ke modu mu yala ibe mammanna ba ibe kala doro ibe la sun lanjur iba lanjur la domoro la ba wala ba lanjur la musola ba wala ba lanjur la harami ko la ba badni ku fulo be ni tawta yela sun lanjur la doro karfule bole jola muru ko mati je be nyindo sunna ya ba yo do fana su ya ba ko ni mono fat'amu 60 miskina e ko miskina taworo ibole domoro la miskino mo taworo mustafa lafta fe on fenne ba kelele ila domoro te dasala kute dasala iso keno ba ila dimbal fanal be kunna yetaw yela sungaro yela sunti adiyate bala firunga iba jola la karfula iko ni mono miskina tawore bole domoro fat'amu 60 miskina ala ko wala mala busaroti wallahi wala mala busaroti sai ni ta marina ta taraje ite ila suntinya o fe o mandarete bulu iba keno la nyaadi ando ni fada ala be nyinin kala ka foy ko ite sum yatinya mun dalile wallahi foy ma fa sungaro ko moya famuta kana haram ko la moy kana haram ko jibe ibe kala o jibe la ibe kala la moy la to doro ila sunni ya kasaral wotmo momondi yalon ko tebe marali la dimbala mustafa imari ya foy ko al sun ale sumuta ay bamba ale sumuta mu yalon ko ni mu fenen mi yalon ko manke taminte kuoti ka ke kala la botan kun kan comme moli aje doron kar ka sunne isa do ja sur banna bota doron asitad lato ay tal suntinya o mu fenete mi yalon ko aman kumaya kila sallallahu alaihi wasallama ay wala fa ko mo mi yalon ko sunta amari sakata amari ya damuta anda fana asanya to nya satanka abatan kala nyadile puru akana tulum kila sallallahu alaihi wasallam ko ako man sama shahru ramadan ako ni momi sunkar karo su mustafa ibula ta karo kono yalon sa ndun tala karo kono ba mandunga kono ba bar mbala kaccal pour molbe dunna kono nyami ni dunda kono ngol fo molete moli akata yalon ko be sunkaro ko mbota fen jamale kono mbe akal muta saybe dunna sunkaro min kono ifana nyanta akal mutala folo la mantar sunkaro ko bar saybe sunkaro kono mol kanyil be kal muta nyaadile otmo nyanta ka kal muta wala nyama mantara nun sunkaro kono sayna ta dun sunkaro kono nyanda lon nale ka fambe sungaro ko ku yalon ka benna sungaro tinala mfana e boruwa ngakar jellesi wala na kila sallallahu alaihi wasallam ko akon man sama shahru ramadan akon momi ya sungar karo lota ya sun wa hafadha farjahu ye nyato tanga ni ko nyato da wala kana tulinin ke fanan kana tulinin muso asone ata al bulwato wat ba sungaro ko na aliyam fa al fam ngoyamole ako wa hafadha farjahu ye nyato tanga walisani ani new wa qafal azahu an nas akoyela tulo fana yabon ni molla kuma haramu renka wala nan ko misigo fenom yalon ko amambeteya nendirom fenom yalon ko haram tale kuma jawo jama bi jam yalon ko anin nyin clipos ke jibe tubabol ten wala ku clip kuntan
imari kana ta yejibe parce que be sundini ibe jibe la doro Mustafa ibe shahwa sotola shahwa wala ni diate andu ni dia soto ibe kudo natila tonya uswas kon ni nga je moy baké wala minti ni sunta sungo mandang comme domoro baliya ani min baliya dron bari soufol be ñanta sunnale be ñanta ka sum be ñanta sunnale kon uswas ila ñu ko mo ni nga moy mo jama ye problème o sotale baké parce que ika sunne bari suufu jamal bu ko sunde suufu jamal bu ko sunde comme ya fa ñami parce que ibe isuntale ibe kumarola isuntale ibe wande fengo ci kala ou bien ibe ñi ndiro la pour ila sunte wato bari ika soto ñami aman sene ya ma sha Allah Mustafa mu fenne de mi yalon ko yemum foten il est très important ina fa soto baake wasiyata le jamano ka anda be keri na fanam baron ko ni momin silanta alala ita wakela kana mo kuma sunkaro fan kononte ana tal sunkaro kon wala jawyata beti kana mo kajaf kila sallallahu alaihi wasallam anena mam mo kuma kila sallallahu alaihi wasallam anena mam mo kajaf kila sallallahu alaihi wasallam anena mam mo kuma fan sufa anena mam mol fay nyoka kila mol mila koliyate buli ma soto pour ya domo Mustafa kila ko wolle mako sallallahu alaihi wasallam wotumo ni mo ka fa ko ndel mu kila man dole kila wal fa sallallahu alaihi wasallam ala fa qur'an kon kuntum khayra ummati ndaga ayo mol ka fa bar mo bentende ayana ayo ko kuntum khayra ummati ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar nyillo man do khayra malti ikanyo bandi ku jaw kono yenyo samba ku kendo kono bar sa Mustafa man siya de ay se mo jabe diamule newna diama newna wala Allah tabaaraka wa taala akonye ko inna Allah alimun bi zati sudur ala kon tele ala mum bal tafra siso kon voilà mbe kiliro la ngal danile ala na kilaye nko 870 64 ntal tano la comme alman kiliro ke mbe numéro murund la ko tek nko nal lafta kadung al se kiliro ke 77 443 69 29 77 443 69 29 waranteng 76 447 67 80 76 447 67 80 dolbe kiliro la won numéro la andum won numéro man disponible vraiment continue inshallah Mustafa wala mo problème oti adaba dum kila sallallahu alaihi wasallam ay molle makoy ay ngani yo yetendi molla ama mo kuma anda ama mo kajafi kila hana mi yalon koy problème so do doni ndo kila kata sallallahu alaihi wasallam ay régler pro ay bang yesi ye ñoo jibe yalon ko ñintel musulmol la musulme daman sitale fo anatal problème kitan tema doro kanat na momo ya muta sonno me kono wala na Allah tabaaraka wa taala aka fanye inna Allah alimun bi zati sudur adama dum molati mu yalon ko yo sas ngani cika assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah bas kodan alhamdulillah ma sha Allah rongol be baby jam kodan tano tanante ma sha Allah ko do diar wala kay albije almana ke abram dalat amin Allah rabbil alamin to dima ni ka kliro ke min to dima do ala Usman Dabo buñadu wala buñadu kolle baby jam Dabo kundankol ali problème o sotala de parce que sunkaro binaldo ali dolman sila d'accord avant del mo ke ken dolle di de de ko nangol ni kamera ko nangol sila sunkaro lo Dabo ja inshallah ngel konto ma alhamdulillah alhamdulillah kortande Allah kan do diara inshallah almale okay inshallah almale ko mo iladi amin Allah rabbil alamin kando ala almale so kando la inshallah ala lo moti de ala so manda be ona ji wala mto nyade ngoro na kero na ita kero do kayro kono almale balunya sone yamo ila no tawon ko inshallah ngamol be konto yamo awa kono jamo ji mali ha buñu mala fi izat Pukumel FM aywa bravo yisna ma sha Allah kay aywa bak ako na baga te so male bi jawale atinda barka inshallah Mustafa mbe ayo sambana na alayo kuma kaunto ayalo alayo fala ko innaka la tahdi man habbabta walakin Allah yahdi man yasha alaka kila ko kila ibla jete mo kandani nola alo famu kila fandi on wallahi ha faile parce que aje kullu mu yalan ko aman kontan me aya faile diwnim fatemo ama neng aman kuma do fa ba kay ko
ibe sawarnyo ale fama kan ko be barabulaje akay ko innaka la tahdi man habbabta walakin Allah yahdi man yasha kila sallallahu alaihi wasallam ifanda andi kala bata kane sonne meto nda ala ngamu kanda ni ukanda ta barni mum filta janni ila yawmil qiyamah wote silo jala mustafa an wulo kono ni mota ta ja filta filnyala mun koleyat abuka bono abita sarna misal fa abota gudom janna ya kungulo kata bindaba iba jala ko na kungula ta doron afilta nyama te muruno la nan ko abita salan na saate dole kan ko molle ba mutale ko nga kibaro dinga karnyo la karjel otma alma ale mbeso kandola alma misil mo kana tara fil bante yakon mustafa an ko mo fele mu yalan ko a perdita suna mu yalan ko asunda ama ne on tanka ko mi bota mum fola molla kumola ika mol kuma ika mol kajafi wala mu fennati mi yalan ko a jawyata bakele sunnaye ako ni mari mo bula fen mola mutu mi yalan ko ibe problème ko no bar Allah tabaaraku taala kila sallallahu alaihi ko ni ya bula ghufira Allah lahu zunubihi ma taqaddama minha ala ko ni yo bula doron kila sallallahu alaihi fa ka ni yo bula doron e salon ko mbela junubol mba kafarlale kana mo kuma mo ni sola taala bulu fenna dani ayeso bar ale ima soto o kana tinna ya kajafi andum fana mustafa kana sunya yala ale mu basula ko السارق والسارقة فقطع أيديهما على قصو أنس من كادندا نالي متعلي بالفلول كنت والله الكان إلى بالفافا الكان أجيب عليه كنت بات أنت على ليافو تبارك وتعالى وتمو سنكارو كنو إماري كانت تباليك سونيارولم نيما صدو صندرم ما صدو باري كانت تباليك پرنا دمبالي بالو نيو كدر يادمو حرامو يولدمو سامبيرالو على بينين كال نيو دانو كي مو بي صلا barmana momi yalan ko ye moso ide kana fo kari ndele nyin diala faye sunte kila sallallahu alaihi wasallam ko ni oke wa ataqaw minan nar akoy be isale be kamfore ala walam ke tanka kabo dembato ando Allah tabaaraku taala na dafa fana kila kay ko kila ko be sabati la dinkirado mi yalan ko anema ta fana wa qabla shafa'atuhu fo janni ba fala konti bolum be sila mustafa wotmo misil mediu ikana tara sunkaro kono sunkaro e fa ika domor sunkar lum fauna sunkaro be lori misil mediu ika temi anu mustafa a problème siyata de foka hakitu ba ke misil mol la karola misil mol ka sunne bari la sunkaro ka bate bulu baake ika mojele fa la sofa ngon moye musigo lo njabala moy ka bara man ku yanenda ku yalele anyanda kuyalele sunte fenti mu yalon ko iba fala ko mba kala ko ma diata so man ko sifat sun mu fennete mu yalon ko qur'ano nataro man nanu musa wanda ka fa molen ko ne kun qur'ano man nana hadisol nin nyin dollanu molta sonna alama tabaraka wa taala ustaz hani salo dol ka ke min diate nyaami aywa comme ya fa nyaami te fengo fem mu yalon ala ya jindi hadama dongol kan doron ala ko e ala ke comme ngal faye nyaami parce que hani kila ya itandile kila nena ma fo alka ketenne ou bien alka keten aka mona fo ka fo alin jube nga ke nyami ali yake wala nyama inshallah kon momo manyanna sunna comme ya muta nyami dal inyanta nyinin karo kelale inyanta kawondol la moyla pour ala la kawo ala lafta minna suo kono parce que nyin karekilin mi yalon ala yentel bali domorola abuka fenka fu ala la kola ni ala ko nga domoro ke nyin karola fana abuka fentala ala kola mais ni aje ala ko albe domoro bolala ani miwo peut-être nte ani na hakil ndiwo yalon nyin niyo alafta ku dimala peut-être ni man domoro ke ni man miwo ke wobe mutala pour ite dunna ku dolla comme soufol yalon bi soufol pour que soufol muta fo ite ku jawo kela il faut niyo ye bata demanding pour soufol parce que normalement salo kono dron ñanta ala lon na la jelto salo kono parce que bi mo waro bu ko salo ke no ay beti abake kon exemple mo jama be ñin dino lo kono mais iman ku jama comprendre ji parce que hani be question kilen dile la ñin ko aka jele dol ka fo e be sundinne bari ikatara sino la birin niye suro ke dron
ikatara sino la presque fo 6 heures ibuka sali salfanala alansarola fo fitro yena wili ako musaba inshallah ila kuma gombe ayo tambindi la je quoi inshallah ya Allah tabaaraka wa taala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عفوا القرآن كنا أكو إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي أكو الله يالو مفنا ميا كوجاو دمانك فنعم مؤمن تانكده ولا نيو مفنا فيا كلندي بتاني مفنا فيا نيو جيبا كلندله أيام متكندك كنا سو كاسو سيطان ولا بيكلندو راجي bari malo wala Allah tabaaraka taala ko inna nafsi la amarata bisu illa man rahima rabbi wallahi ha wala na ala ngoy ni ko be bolala jembero ibe bol ala dube on ko todoro ibe problème o sotolal man solo mi alon ka be kandari telal wato wati e kanyi mum fa ka kele Mustafa mo ma nyana ke sungaro fanan kana wasino ba fanan ke imalla fi nemo laba imalla fi ne ala diamba imalla fi ne ala kullo nyoyaba wa salo mu fene mi alon ka anin sungaro ibe nyo kono le fe salide kadun ni tara jel nga fo jel hadis do ma fo men tambitalat bunya al islam ala khamsin شهادة الله إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يالو نيمبين هذا وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل يالو مفنم يالو نيات رسيلو سوني هذا جي بوركا داي هجول برنامج سوني نيندول يبي جانne سنام يالو سنتا يبوكا سالي أنا سونغارو كون ده مصطفى كلا صلى الله عليه وسلم فلا على القرآن كون على حديث كون أيوة فلا أكو مومن دين بيالو كو يبوكا سالي إماري مانك مثل موت أيوة فلا ما فرق بين المسلم والكافر ترك الصلاة يا فاهمنا مسلم ونبي جيبوكا سال دوري مانك مسلم موت يفان كيس كيس باك يا لون تلقى فوقو إغني كو كافرو مول كاجيكو ملكا دولومي دو بيجا كو سازا مانك مصطفى مانك مصطفى برابوكا دولومي أما مو باتان دفا مسلم ونتمي أما مو تورا بار مصطفى مسلم دولكا مول تورا لسونكارو كون والله فو نانتا كاكبا misilme du nyanta moto ralal ban sungaro kono mota e moy no le bulu mota ku ke no le bulu hada madu na mi yalen ko ita manki hada madu itam be yawnt itulol bebe mutare ne sonne me mutare hada madin kendo mi yalen ko be sungaro kono ita nyanta ku kendo da mane préparer ala be jela wala kono barkana fa ko ndem misil molti e mantra préparer itanol fan wol efficiente marit ko mu bala falet musaba salo mi ka fa da ka kele mi yalen ko itike ban salo la ika su ibe larin doron salfana yedan suba yedan alan saro yedan wo bebe sinol suna moti yaron bata fole jan science ngo sunga aka junubo la kunko e mari bala wo junubo mi yale ketani buli man taw ye dol kalmuta man dol kalmuta wala be konko ne balo bala bar wato fe wili Allah tabaaraka wa taala ya dani alaman sayaka ya dani ba yol fa ko ni ya dani doron abe yam fo kele anda abe yam fule mafanan Mustafa salomu musaloti teng atamu feno mi ala mol ba ke kan dol fanal bije bari be mol fele doron comme mol yaade kila sallallahu alaihi wasallam ya fele ako usalli kama ratimuni usalli ako al sali koma lende kila janka sali nyami e bota en lamun fola ngamuru wala kante kila ko al sali koma lende janka sali nyami kila na lota ka lole tek salo kon ni man tammi naka chaado nga fa jan aka fa nani saibol belo ta kayne foy ko allo kunyin salo la saw sufufakum فإن تسوية الصف من تمام الصلاة الله علي الله سينكون دي لبان لي نيوموتا الله كبات كونغول يتيلي الكنا والد كاتو مالم فو مبلوتا نين سلفنا الله ولا على سارولا فولا من صلوات لبان تبا akayna fo saybol musa babarin del salo wutundi ta damin doron ka mama la wala nyam wala na Allah tabaaraka wa taala ko na lota safo kono pour ka loka tilin salo kono na wali ta dora bu ko salo jibe ala lefo tabaaraka wa taala kila sallallahu alaihi wasallam ne man salo ke parte ay fonyo kila ka beke do mon dinde parce que ka fenne nyina ka duwa jimale kila ka duwante le amantol kila sallallahu alaihi wasallam salatul nasr fa ala ma faaje ala ka ko fa idha faragta fansab wa ila rabbika faragab aya fatale akay ko kila sallallahu alaihi wasallam ka ni bandi salola kana koronto nya wiliyeta sirem batu yende ala dani tabaraka wa taala duwa jabo bente bul wallahi par muslimo nyanda ka kalmuta nyindula lade kaje ko ni fota silo ko abe ko yara bak ala man ngole be ko ibuke boy laaj be takit lay ko jibi kana fako mboy ta janne ani de itakita na munela ibe jele jibe la ngabe role ma wala nga yirole ma wallahi bar usas nin tar ngaje musawasi salo mu fene mi yalen ko dol ni sunta ntambita dala ban be muroje ko mo mi man senea
bitala je do mani musola karola mbama nyole se katu wala nyinti ko mu yalon ko abe ngiliso kono walla abe ngiliso kono walla abe kuro kono Mustafa ye kuro ke wato min ite yakal mutale de ya lungulon ne ya tilolon ne de ni botale nyanta sunjulo nyanta sunkaro na botale yajo bar Mustafa ndabe wasiya kala ke bale dindul tayo control mi yalo na bale ku yata ka kuroje kana tuleja ay babe ay memme nala ko suwo na men da ko suwo amari tuje dol kadal kuro kono le ite di nyinin kala o manke maloti tele di wulu kana ja ko e ko bimman su yaji be je man su ye jela fi ani de kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an rayatihi kila sala so kantar la kantar be nyinin kala kantar feol wallahi kana mi ka fo be on damare sola tele nin kulliyo sida walla nyambo walla gamol walla kudo ya faaje ya do mani de o be on damante de ka diama adama dun le foloye idi ma yalon din sunkudu mendi unom iya ja ka abuka sun tilifla tilis sabani ninga mune yekete bal suna inan dalo nan na ko ndebe nyini ne kono ay watol miltayi hakittu nin sun karo botala ay jo bari diun katarale sun julo e tarala te sunna an musol ini ke man ba falal mo be mu futulal ika muso je la tara kuro kono sun karo e bam abe tilo do man jolale ate sonna ka beba abe tula wala nyama nyakende ita yoke ita la responsabilité mu ita la sindi soko ita ka sumuna na wala na Mustafa muso dol biye yeje sumbale akon ike ma buka sum muso ya tara sumbale akon amam bamba sun kono bake ake ma nyin ga ke ma fam buka sum asa nono la dimba nyala e suro do mo fa taba e bo suokon abidala saade kono fatilo kan di 10h wala 11h ay seyla ni aja bina ala aja balo lam fundi ko ila ke bi su ya batandi bakel ya le ka fatel aya tara be dama do mar dala fa ta tep sey Allah ha wala na ala ko nyeko suratul alaq ala ko afanye ko alam ya'lam bi anna Allah yara yala ala yen fany ala ko faali amrante bukalje ngalje de ngalje albe suutoto ngalje albe tiloto ngalje madam albe dawoda ngalje wala na ko nyeko alam ya'lam fal malante ala anna Allah yara konte kaljele ngaljele wato watal be mala nyami ngaljele amannu kum fa wallahi wot ma dama dum yalon ko ete sunta ila dimbal biye sunte sunta inyante nyini ngala mun ete bal sun aya kala muta ya fay nin sungaro botala nyanta jolan nim bota je koteke ita mari mi yalon ko ete sunta ini la dimbal inyanta lodal ka foko sungaro mu fenete mu yalon ko nsundale nyanta kalmudale kon sundale wo mu molati mu yalon ko abe kalmudala la kuwol konole bari kana sun yaje ko mbe sungar walla manta sungar kon sumu fenete mi yalon ko amanke ka foko ibakelale ko adiyata nyanyami fenno mi yalon ko Allah tabaaraka wa taala atale ya bambani ma foy akoy ko kutiba alaykum siyamun masum farla yandal kan atel mul milimani anon dol biye malimani alala tabaraka wa taala malli mani ala ita sonna kasun ane molje suna itelte sonna kasun odumo mu fennete mu yalon ko misilme ya jawyandile kaje ko misilmo mi yalon ko ibu kasun ita mu molete mu yalon ko ifota silo kole andu wo silo ite kandanola foye kando nyini Allah tabaraka wa taala bulu asadila diba nyini la manso mun bulu ibe balandi wolema wo mu manso le mu yalon ko amman balafa soto moye mu yalon ko ifa man balafa ifaye wala na kila sa Allah tabaraka wa taala ya fole akwan san beralu molta ta je ayene foko wala talumuni walumu anfusakum alkana alfan jalay ba molka fa iblisa atele marsa atele kete wala na ko nyoko alkana alfan alkana tel jalay de ala alfan jalay parce que atele ko alaykum be falel mu yalon ko abelarin tabaraka wa taala wotumo ngo sunna momi yalon ka sunta ikana tuli fanna wo fana min fenne biya kila sallallahu alaihi wasallam aya fole wala ninga fo tubabu la nyin kilpoli kane jibe fayla momi yalon ko sunta fayla hana tara wol damman tem fam fayla sumu fene mi ale be fanne mutala su fo le nyanta ka sum amanke ka ko mun nga fele ngo iko kono la sum wala sonne me la sum iko wala fi sadina ne ona suna anun to nyalo new nen ko kuma jamalef oto ma dabandul ngol nyanta ka lonko su manke sanar fenda fele a jamfata aman jamfa ni mimbe nyidarin su o man nyina de wosuti ate telale
oto e mari nyanda kalmutalale ka foko sunkaro mu fenete mi yalon ko misil mo nyanda ka sun na wato sita ayetara jata kende yakono alaman kuralle kan mun se bal suna ferake sun ni sunta doron ebe barajo jelale mu yalon ko Allah tabaraka wa taala ayalandi to jomni ne bar momi yalon ko ay ban suna ika dol moy ka fa setan Allah tabaraka wa taala biri sunkaro bina lola doron ay yamaro di malaikol lale akoy alta aleta ale setan aliyasidi ay bamman kat akana mamma aliyaten kun alta ale ku yalon ko ku yalon mi anka ben namol batandila ben mantol batandila aben na jon batandila kila sallallahu alaihi wasallam ale ko modiyala atata fo ya ko ale fiol be muta ale mara wala na setano ika sidile sidinyala mu yalon ko abambanda buka mamma otmo misilmol moli akata bake ngalon ko karo fere karo mi yalon ko karo buñarim balon karo mi yalon ka sembo so karo mi yalon ka hormo soto ne mo mondi yalon ko nyin karo na ta lote be kende ari ma sum fa bota ko wallahi imalon fo be jar simalale imo kala muta woto mom fenete mi yalon ko misilme yalon ko bije isakate sumbake yela dimbal fana yamar suna ngo ni sutiyo bija buka sun ala dimbal te sunna a nim muso ike ma ka sun ite buka sun albe ni atara ko musolo to mi yalon ko tonya to ni ke ma sirinde nyanta problème nyanta ko ni diamulal muna ne buka sun parce que atele sindi so ko responsabilité matel bar muso ka sun ke buka sun sa wona faale sumu fene mi ala alama yamfu mo mala feren kana fako ntede su bi nyine ben kundi mota mo ban wala suna kon kunda man kandimi o sama bal suna kundi min din doro misal be kono di mo mi alon ka be toraka wo mu fene mi ala manyana kasum ay tora me imanyana kasum lon na tarfa ya fay ko mo mi alon ko be sundi mustafa barmata barmanya mi alon ko yelo jamale bota bala dole ina fay ko sunya nyanta nyinka akuntu a nyanta sunyin bulala la manyana kasum ya famar kadu ay barmo mi ke niya so taloto faye jarole ke faye borole fanami kata be tata no solbe tala jel ya famle bari sunnam ya mustafa akatula fanna ningo akatula fanna wala sunnam ya lon ka fauna ni dia fe muta akatulala fo fembote bala niyo ke dole la sungaro na botala ilo tiloti nyatal bar na botala sungaro an ya su ya bon yo tilol fa karfule bole la nyoka parce que ya tinya itawtal ya tinye fa itawtal ni di alon fem fendinte ifani tulunde fanna fo fembote bala ela suntinya wallahi say munam wala na sun momi ala ka sino baga fanam komi bota fo le sino de sino fo la sino tata meta be diara kuliyate bulu mustafa na tambite bulu ebe problème sotla de sun fane ma fo mari yela la mo ma fo moye kadela bar sino nyal bijel yesino fayla hakilo be bo duniya kan sa hakilo manta duniya fan kon walla hani hakilo be duniya kan hakilo tata sabe ni dial ko ne be sino la doro o mu fennete mu yan ko mustafa ni me hakiltu doro e be la sungaro ni e ba lanjur la wotilo andu na lanjurta problem dole fana moti sa la sungaro fere yatinya ba sunna mun sunda inyanta yesino ni man la fi haram ko wol moy inyanta ala tofo walla qur'ano karam ka tilawa ke sunkaro luna abeti adal ka qur'ano karan sunkaro kono abeti adal ka dum qur'ano ni sunkaro inyami dal so wala fono voilà oustaz ñim fana ay ñinin karo ke ako dol ka sunne bari ka kudo kele sunkaro kono ika fumi dak kor mbita kor bayola kata exemple ñi alto ka tarajel musoninkel ka benjele ou bien dol ka exemple ka dak koro ke ñaadi lido ñin lido e comme ou bien damier yaaje ou bien ka tara télé jubé la taring est-ce que wo betiatale jannimbe tambila hani sen dol ka kiliro ke ñi ancien numéro la numéro be kerine bari bi nga numéro supprimer folo momo min lafta ko dung ni émission la doron c'est kiliro ke 77 443 69 29 77 443 69 29 waranteng 76 447 67 80 76 447 67 80 oustaz yi ñu ta folo assalamu alaykum rahmatullah assalamu alaykum wa alaykum assalam naam
ne kon do bak ne kon wala ngejo mo ken leji malo ndalo mo Umar Seydi ibe kirlo la mundo Omar Seydi de mo ci kala sankere ko dombu bala inshallah nge kon do sankere bay no ko sankere bay ko ngaje lo nen man taji ban ngaje to mo la yo ne kon do bak ko dal ma de ci la ko ngejo inshallah ma len nal bejo ilo ko be jare ko ولم تونيا انت كان كونتان دبا الماليات المسلمو بي نفاد كبر امين الله رب العالمين امين يا رب الماليات المسلمو بي كبر امين الله رب العالمين الما علين بيت مثل بركه علين نسون جمر كبر امين الله رب العالمين كان المالين بين امين الله رب العالمين ما كو بيسنا المسلمو بي بركه الماليات كان كبر سابو ان شاء الله دون الله المالين سن رب العالمين ان شاء الله ان شاء الله المالين كي يامر ko sabo ko rabbil alamin yo ko ba ni ko to yani almamba ko dani alkawla ni te fa nge kon do ba ke amu taala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Mustafa nam bina la je mbe ayo la je Allah tabaaraka taala ya fo molele ako inna Allah tayyiban la yuqbalu illa tayyiban ala ko nte be seniyarinde fe o mimman seniyande bugo muta ikanyi lidol mil fo mata qur'ano kono ala ka fanya je ko innamal qamaru wal maisar wal ansab wal azlam rijzun min amali shaytan fajtanibuha la'allakum tuflihun ala ko nyaka ala kanyi lidol milk ani nyin damiyel ni mariazul ani kata nyim bata kol milfo ani ni mol kata kodo dundi laminde kake akoy bemu fenno dum yalla kila be ala ya be aramula bam beti fe ko so fewnom al jamfala fajtanibu wal al jamfala setan na baro la jamfara yaje nabe diare salwato ka tambila le imo hakiltu nillo do be diare ani dami salwato ka tambila parce que amari be point tol to payon mi yalon ko amal la fa je tuje fa je regle wala ngoyajal fenno mi yalon ko mol senya ayo la moy bak ala la ya fa qur'ano kono ako innamal qamaru wal maisar wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fattanibuha la'allakum tuflihun ko aljam fele nil be mu ko so few lent kila jawyandil ale bula bara jawyarum fa momin be sundi yela yayam fuma yela fenken sewndi ni muso yeta badara ko wala Mustafa ni wote tankala ñom wallahi baabe ni dia sotolal duite jam fadale be suti ala keni muso ngelon ana to nyande to nya ba fitina lo miyalon ko muso te kejela man fitina ke fanande muso jela man fitina parce que ale fenne ke bala mi ale très dangereux munana dol ka dol boyinga wallahi fennam wotumo mol ya kitu mo be sundi sabatiye tenkum sungaro kono kanata hani kuola bato kana mo kili nana ngata kuola bato ana alke damma lom ibita kuola bato idamma aman koyde ko jiyo fa mol bukami ikamin dolbi yen tama jawno be jiyo kono Mustafa be ko jiyo cikala yami parce que man jiidoje niamo e ba fulante jindo minna aniamo ende ba fulante lala gudo kawurle be nyaato wallahi wotmo moli hakitu ba sungaro kono malla fi ku siyandi bala niyo ke doro ibe kila wali nyoya kan sallallahu alaihi wasallam kila ko na sunda alal famuta aliyal fandete al sufo aliye kanta yetenkum pet ikana mamma ikana ta dulato fana atreta ala la bundo wala tafsiro be kedi ta de sita wala fa qur'ano yele ya karam ye baraji basro mi yalon ka kummat Mustafa qur'an karam barajo soto ana atare ka karam suratul nas le kul huwallahu ahad kata fa suratul nas kata fo janni ba fala bakara wala hani ka fo janni ba fala al qari'ah Mustafa baraji bale biji sungaro ko ne man fode ngo sungaro no qur'ano nyamital ka du qur'ano jita faano ko an fatiha damma ha hanata ala masallo damman Mustafa ala fan kontante la ko lan kata tele ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima akonte ala ninakila inna malaikatu nga sali kila sallallahu alayhi wa sallam wallahi fem lata al sali wallahi sai muna nete mari ye fo sungaro ko no bela e ko man kudo solo bat ngasi anu Mustafa jama biye isa kito ni ekutoro batulodo abe musigo la moyka sungaro kono ko kuo kundi yalon ka jawyata ya be bayli ala bay wallahi ni ma bay problème wolom par Mustafa li dolal ni damiyal wa hana tar sungaro kono ten konti bobol mul ila yawm al qiyamah wallahi ante le ka foy li dolal damiyel mariazon akiltu ala la qur'ano ka man kan la kumoti mol sala moy bak qur'ano ko le foja
ngo ala ko nyel innamal qamaru wal maisar wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuha al jam fala ñil bebu ko so fewn le man betia setan ne ke ñi ñandi ñako de yalo setan fenno mi yalo ngana maduna kayro amal la fala bar mol bu ka hakitu hada man kayro ay fawalal isaja ka fen jamale sambana ke ñi ñandi al ñako to atel fanal katar hata jirin al sondo me be bambandi bala baral talon nola wala na ala aya fonya la kon innaka la tahdi man habbabta walakinna la yadi man yasha yalo ngani fonun ngo ala kon ni ay momin filindi mustafa be kole ala pour yakanda hani yedi waliyolla ate kanda ni non wodo misilmol nyanda ka long nga nyatilen kar bala kan bilom biri mari nyanda préparation commencer la birin say kanat deri faye siya ke kunna ay sutela mustafa ni ngajibe ni moye kulliyo so wala moye manyo bito so e koy ko kar atodum sungar ko lalom amari be préparation commencer la birin bi sa muna na misilmol ikatara nyinari sunkaro sita man jam ha ko exprès la ke bari bu kanyina ngo yajel sunkaro binala ifan hakilo ba kan yin sitale ibe silata no fayna strong bar balu wala karol mo kana sikaro wala yalo ala mbota fola duwaron ton kila sallallahu alaihi wasallam mun ando ala yo kayel wallahi ndel hanin na jabe kerne sunkaro mo kana nabi sutala mo ka jikilate se mo jay dewu sunkaro fela sita konde malombe mun kala ni na dimbal bar Allah tabaaraka wa taala aya fa qur'ano konan akonye wa ma min dabati fil ardi illa ala allah rizquha wallahi agonde ma feon fendin danga dabulala ngakono bulala wallahi musawa balula wallahi la ital ba jibela iman ala man kenya ko to fendi bar ala man solati de ay ala jon kanu bak wallahi la ada badun nyanta nga miro sodo ngalon ko munebe kering ngalon ko misilmiya imari kana tara ko ne ka fa datu donte mu misilmol woto mo ibajele ko ala ke jibele dor ba man solo mi yalon ko jalla wa ala fion fendi mi yalon ko abe nye fiunto ala ya fanyele ya fakila sallallahu alaihi wasallam akaye ko wama ataahu rasul fakhuzuhu wama hanakum anum fantaw ako kila ni munna dal kan ku kendo ala fel ala muta kila ni ku jawman nan ter kande wallahi wallahi ako kila ni ku kendo na dal kan ala muta bala ayal fatan ni munna mustafa ko nga jam fawla nga faala parce que ni ala ya lonne kila ñim fanan après ya samba ñonna inshallah ala question mu minati ako fo sunkaro ni salo wala ko mo samba aljana la bang ou bien ako sunkaro ni salo est-ce que atela ko mo samba aljana ou pas inshallah mustafa afa ko arjana ngamum foye moliye moye son yala ala ya fele ala ko nyoko qur'ano kono mansolo mi yalon ko aya be fonyele ama tuje ayo bije mu yalon ko aya sambana akonye ko minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum ta'arratan ukhra ala ko ngeda nyim bankola anu ngetu nyim bankol ke bela ni dia kol keka anu fana be murula bankol kono andi bitala sambiralu be wilin la bankol kono nde wilin la laranka yo ni ko salonin sun adama dum dankene yalom ibe limani yala le nga fone ko ala ko aman jibe mbotano ayo hadiso kono nu ala ya fala hadisu kutsi ama faje ako inna allaha la yanzuru illa ajsamikum wala illa suwarikum walakin yanzuru qulubi amalukum ala ko ndama jibe nyimum tubabol ti nyimum ofin ndaka mune jibe al sondo mena baro nabe kal sarinte ala ibe limani yare ala dankene ata ala fulanka fumo ani ka sali ko biso kendi nya salamo ba ke fulanka fumo ashirku billah ka fulanka foke alala ma allah tabaaraka taala damman bala man sayatu ministre babul député ala bulu dinde ala bulu ani musuman kaf anda man sola musula akala ko wal siyata wele wallahi atale fo bari be dankani ala tabaaraka taala ka soto tale duwa ko al sali kila fanyele al sali nal salta ba han kila sallallahu alaihi wasallam fa ko awwalu ma yuhasabu bin abdu yawm al-qiyamah as-salat fe maf feon folo mustafa nyimbalo be ko ne ku ke ani ka karandiro ke foy ku yete ala mera karandiri ya jibe ala salo le jibe ani lan ngani we betia ani yeke moti mi yalon ko be ala batle be dankene alal ku na te kan don dankene alal wallahi mustafa ni o muta imanke mo kurundi ibe fanjala arjana ni fat wallahi ken diwnya sa kal muta o nyam defon be min la la je pour ka faye drom salo mu jonwaleti sunkaro mu jonwaleti ntel fana mu jonwaleti alale salo jindi
amadi beyon beyon ayadi mo ayadi harama dingol la harama din juma kila ayadi misil mol la misil mom mu yalon ilata alala andum ilata kilala kon fengo fem mu yalon ite ko ite mu misil molati misil mom mi yalon ite lata alala ilata kilala inyanta sallale point iman tara salola pour ajana iman tara salola pour jahannama parce que jahannama mu jongalati aljana mu jongalati ala mi ye jahannama da ay aljana da nadiyata ate ite dunna jahannama nadiyata ate ite dunna aljana ibe tara la jeflol tema nadiyata ibe dunna aljana nadiyata ibe dunna jahannama de mais salo ala mi yalon atela tam aljana nin jahannama atela ya dila kon ite ñanta salla kana sali pour que sila jahannama la bari kana sali fana ou bien kana sung pour que la fi aljana la non sung ala na kilaye sali ala na kilaye wala man hakilo betode mustafa man tambi hadiso nyimba fala pour que nous sena fa soto je yalon kila salasa ko be mojila ay bara kendola fayta ni arjana dun tema doron ala ya fala ya fala ya nyaay le kata jahannam ise moja ay bara jahannam barola isaja ay tani arjana la temo nyin sibiro rek allah tabaaraka wa taala ya fala ya samba aljana hotma adama dun mi ye nyin karoke afaye ko ay limani ya allah tabaaraka wa taala la aya nyalo ala kan ay ala mutay bambang ala be arjano dila mola ala han jahannam nama la fiyata je titana aman soto ba na lafteta jahannama bitalan na man lafiyata je ititan wala tana da madun kila sallallahu alaihi wasallam lunda sita e mira sai ba do yaje abe mira da kai kamune mira mana jahannama ka ba ko leje akai ko ni aje be mira ri pour na mantol yena e dunyin dulan ko le mira ay fo sai boy wallahi wala no mu miro leti mu yala warta pour nga fo arjana la mo kana duwa wala misil mo hanin be balo ko na duwa ko moy ika fa ko ita jahannama di fa be di alayle aka ku yayle wodo mbadu ni isaye mute ko saliye dankene ala ye limani ya alala nyin duniya ko non tel futade jumalen fude allah tabaaraka wa taala barayen sembendi fenle la fonnata jon jumala molo mo bele wolo wala na dama diu ni ko be mira la baka ala ko la doron ibe fose kala ala sondoro ala leda annu ya batu ye limani ala ye dankene ala ye fata ko la mu yalon ka be sonno me batandel ni o muta iba jalal ko ala mansul allah tabaaraka wa taala suto bi yalon ko suto lota ala kanala ala jon ka bar mo bugaji dol ta tale ko 4 suto kanal bara sina ka wosi ala jonle comme sino be diare mo sa wayano sino ka diabak baga sino ka diabak isaja ina ka foyle mad aduni jimale ben danila jimale ben dan la ngadila jimale ben kumandira nyeso akayine foy man aduni jimale ben danan man asalni jimale ben nyinin kala ila ta'ala la nyinin kar fe be siari bul bari be sino la be diari bari malo od mo ala man soro mi ala musaba ay ala jon kanude ni mum fota ala la siloko musaba abe ko le ala bankele wallahi abe ko le ala bankele wala nana da madu mi ala ke ban salola kila sallallahu alaihi wasallam ya faile akai kana lo mola kaburoto e kana lo mo ka yes salama mu yalon ka amam fa misil me akon an misil me dun ako ko le mustafa do lu le mol fanje salole ka kamfal wallahi ikamune kamfa voilà question do fele ñinko ama fo tafsirul qur'an ikaminke sunkaro kono de ako ate yalon ne ko alala ko alqur'ano sunkaro ñanta kutiyandi la bari ako mais conférence ol akamim moy ako ni sunkaro wato sita dron ika moy le gal conférence ol organisé ako mais organisation kono ika ku do jele anin commercialo que mulunne quoi ha ako est-ce que manam ala yemin fo pour sunkaro kono est-ce que woda bi jele comme alka ñu conférence organisée pour que exemple que Oustaz invité ou bien que mol invité tang ibe sirine yaje jagaro be kala ako est-ce que abe fenko lo kono quoi Mustafa yalo ado molka ado préparer do ya dundi quoi yo ni ado nata teng
wa ka ku jama sambanan ne isaja hani ya toñaje ya fodoye aka fa be balannale ya famle mais ala aman tel wali ñoya dundin tema nabiya mon min bena ta alama wali ñoya dundi tema nil be ño batule ya lon kolbe ñami mais sunkaro kono pour ka ñin kamol kili yesi conférence solto ya famle mais nin dara nga yo conférence o mi yalon ko Mustafa keta tilbulo ñala sunkaro kono yalo mu ku ko yolati faman koy ba conférence o mi yalon ko ya mutal ke ndu nya salamo bak maje kila sallallahu alaihi wasallam ay conférence o ke sunkaro kono maje be kuma ko yo falay bar mi yalon ko ya problème le be conférence o kala sunkaro le kono ni ba kala ke tilbulo ñala ba soni andile mari bulo ni ya ke suuto ñala ibe problème o sotolal ndel talo na baritani Allah tabaraka wa taala o balo na kaatu ite musol nin kel karandi la ñoma jamais Mustafa adama dum ci sojaata de wallahi ala la fa qur'an gon ako thumma qasat qulubukum fa hiya kal hijaratu aw ashaddu qaswa ako al sala adama do ate ju sojaata beroti walla few min na jaata mbita beroti adama dum Mustafa alaw man sonati wallahi ayada madum lon wala na kay ko thumma qatat qulubu ako ko la jusobi na jalale ka hiya qal hijarati aw ashaddu khashwa ako ba jalale ila jus jalbe tambila berola wala few min na jata mi katambi berol ni conférence o ke tuto la sungaro kono ite musol nin kel karanda nyoma ntel nga foy mona ne yeni la muso jam fanni nyola ma fanun kacara kuma sella mon nyanda kala mo ro kede jamura jolati kumo be alhawa mol be le bala moy ka conférence ndel ma fo ikana kede barin ko kila sallallahu alaihi wasallam nena ma jaay conférence ke sungaro kon ngaya famle bar mum be juso taale be intervention taale be lole be bambane ko nyin decision no mbe akelale nimbe kuma ko fole mba fala ke tilikunte nyaala momo nim finjata dawo day be jelal bane conférence ke kabo sunte dal yalla kol be ke nafilol be ke ta nafilo dum dol kata kele 8h rapidement dol sida ke 11h dol sida ke astafra dol sida ke 10h ma fa wala 9h ma fa parce que dol ka tardel jama bu ka tariya ka nafilo ke junat ya famle ni tana to nafilo ke sai wo suto kono Mustafa ite be kelni musol karan la nyoman ite karan la nyoma otmon samum fono mbadi mae conférence la naye je mulba keka ayede akana fem fo ay bulaje atam fenno mi yalan ko amari a prépara ba ke kan doron barin ta fono kila sallallahu alaihi wasallam wo man conférence ke sungaro kono machallah voilà toujours kal faydron albe pokumel la moy la 106.0 ti tini oustaz Seydi Kounaya wala balkan pour sunkaro la karola comme kal faydron toujours nan lafta kadum programme la 77 443 69 29 77 443 69 29 ou 76 447 67 80 oustaz mbatu nga soufflé domanding après nga na muru nanga voilà Pokumel FM. voilà ça nga continuer ten comme nga funyami bi mbe sunkaro la karola yalum bi comme ya funyami sembina kadum sunkaro kono après domorol parce que ngamiro sunkarol c'est plus normalement c'est plus économique mais tel la jamma fond là comme Sénégal tel sunkaro nkami tiñaje wala ka siyasa nkami économiser je parce que bi ika sunne fo fitro ilafta kamburo domo ye café min ye na mono min ye firiro laje ye banano laje après yena simon la est-ce que ngamiro sunkaro khani ni yaje sax exemple médecin el ko ni yaje sunkaro betiata parce que il est machino 11 mois lungu aba kanne dron parce que ibe domoro la ni wilte da sumo ke machino ba kanne
conton machine o ba kanne fo ciment machine o ba kanne iko dans les 1 mois machine o be foñola bari ite kam machine o batandile ni fitro tambita dron iko machine o batandile bagale ye mono do surtout parti kundankol ani jolal nin serero la jefana ye domandi maje musaba alhamdulillah rabbil alamin wala tentu tabaraka wa taala man solo mi yalon ko jonsa tentu nyala mu yalon ko akumaya ta bay kana tentu amantare sonne meto ala ya tentu ay fute hakilo kono man solo mi yala ka ku bala kala jonge abal fata ala jonge mustafa domoro sunkaro kono abeti atale bari nin ko abeti ata molnanta ya kanyandi parce que muno ibeti nyarol la ite o sotole baake ya domo mustafa imaba ya le bita faylel parce que ta bandola do bi jama o soto otuma tala ngo kila sallallahu alaihi wasallam ay nyin kele ka mol ma ko mul yale ma soto kila be siyana mulbul kila buka di wala de mil ma soto kila ka muta wala ka dila wana fuarol mi alam fen down bare ba jale sunkaro na sita sunte wato sita mustafa fen jamale ka tobato ya fanyami akoy tala fera bole nyama domoro nyi nyanta economy na fil wato fana ya hakitu ya domoro ke fosa itada ifata tep yalan sabe dami te mouvement kenola ibaje lay sita dunnin salwato fana jamfa de bina tayallal pour ka sali ifele problème dole fa mote mun e bal salola ni ye nyininka e ba fele bilang ko ndomorta ba ke ko fata ba ke wala na man sali e problème o sotole folo sa ye domoro ke fana ina tata o salola yale ka wille ya fa allah akbar yala kol be ke fe ban yeta tunkuro muta ye wotungur muta sano le ye fono de parce que kono be sellim ba ke otmo adama dun nyanta ke yakiltu domoro to sunkaro kono sunna nyanta domor la bakele bari ya economy fana fenno mi alon ko akumata bak bari kana domor folana yella na tambi ifan yena amuru ye problème o sabu ifamma ni o ke doro mu kuleto mi ala manyana kake domoro nyanta kake ni sunte wallahi nyanta ye min fana ni mi ala tento tabaraka wa taala mais yalon comme nga foy nyami yalon bi kono mu dula doltu mu yalon adibitale andum domoro anyanta kanyan naje pour jio ye place o soto jio fanan nyanta kanyan na pour fonyo ye place o soto parce que ni ye domoro ke bake yena mi pour que niji avec le problème o andum comme nga moy nyami médecin ka fu nyami iko sunkaro aka sasa jamala bondi te bala aka sasa jamala jara ite balol kon vraiment mul ñanta médecin la moy fanan jema fon la kana fo dron mammin domo brin samanda mba be domo la fitro signak ni wo abe barmala parce que avie kurmagnol itel ka wala ke wala tina wato wati e ka fis e ka taw ardole naki wala no ate koy abuka mimma tilbulo la aka belo domo suto la wala damalo ala problème wota wallahi mustafa abeti adale comme yamum pokono adama dunia ya fem abe mo sawarndi yaka abe la frene na be la kayrolla kono ate fenno mi alon ko adibitale adama dun sa lon ka ko ndomorta isa kata bake ban mustafa fanan safa mo sum fanan janne batela isa yakil tu bake ye kopo muta yalo sunde wato na sida ko mi ba fara nyami nyo saba no wallahi la yo mustafa yaje o manyana kila nyo saba no kila sallallahu alaihi wasallam nabi na suntela ay saibole ayola itendi anda fa yake wala akasila ala taon tay sunte wato batu ay si ya famle sa nabe sunyintela ka kopo nyimutale barabu ka tare aka few nyimmi aka fala bismillah allahumma laka sumtum wa bika amamtum wa ala rizqika aghfartum fa aghfir lima qaddamat wa akhar ay jioci ka yebi parce que do be bi mo be to duwa fo non la ya famle mo be ta duwa fo non la bari se jio nyinta ya muta imma ka felom ya fa doron bismillah yami niman bismillah fono isa fono bismillah allahumma laka sumtum wa bika amamtum wa ala rizqika aghfartum fa aghfir lima qaddama wa akhar isa nyum fono yemi yemi bajale no ikono to problem sole yala ala mustafa ala hana ya fola ko hani ni na musobe kafula mol se kan be radio wallahi hani ni na musobe kafula duwaron bi jere kila mi sallallahu alaihi wasallam ako allahumma jannibna ash-shaytan wa janniba ash-shaytana ma razaqtana nini la musobe kafula wallahi
wala kila fen fen be musulmol jarala aya fonje fen fen be musulmol tankala fo iko ni yo ke na adiate mol ka dindul ka problème min so ta sotala ita sotala allahumma jannibna shaytan wa janniba shaytan ma razaqtana voilà ngani auditeur ota assalamu alaikum bismillah assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله. من أنت جمالهم معك أخوك الحاج يحيى جنبه. جنبه يجو أبن عادي تفضل. أنا وطن أنت الحمد لله أمور ولم تنيال كنت نجي البعض من دومولا نجي باك فانا مدو على إن شاء الله إن شاء الله جلون دو كود ميالو كو انت مودنا نانتكنا ولم تنيال إن شاء الله باو نتمبو كادر جماعة لناري والله صاف جماعة حكيلو بنداكا أو متنيال إن شاء الله بربطون algani minna te ñala mo ketat wolon tañade ibe kirlo la mundo Allah da kuma kom be bete arabe la kullin bak sa jamba ibe kuliro mundo dar salam ay banu ha jamba jumma usasi yako ndio baki hapa jamba Allah Allah mali ya sokero la jeyamo da bak sewota anta ma sewota barbutum be lafire minna fana alsey kumodo fana biya so blanda la temo ko no bak bawa tembo jama kadara solari nyina ko nto muslimo de sangana muslima ay tende mo jama ko préparer sunkaro dammal ko mo tonya inshallah yo barni sunkaro tammi de kaje be kana ni mariage be sajo ka mari be ala nene la ko mo tonya de ayo bijo tara ko mode ala wonene nola ala kullaha sunkaro mo be se ke muslimo barni muslimo sunkaro tammi de doro mo be sajo molla Kenya le sanse yana yin bara yin ma ba ke bara to min ba yana ya betina inshallah ba ko ken de kilin mori anu ne ya ke ala ke jo tan ne kada fu taworo wala kada fu silla jama wallahi yo bar budo ni ya jibe fana ako kujaw kilin ni o ta ke jo julbe kilin la ba ke fa yo bar sa nono ta ya fandi siyo ko doro ala nono ko itale nono ko itale duwa do mun da ya to nda ko no ya jibe sada sanse bila ba ne kembo ke da finna sa tinya ta ala nono ya tinya ko duwa do mun da ya ake wono sifa ko ba sanse bila nono ya tinya sa ite nono fa kon mon la baro fana beten mo to nya ko da fer inshallah ngai ije da ko wata ibe ayo mo ilale mo yeje fo inshallah ibe ayo mo yam barka jamba alma ale ko ba ke jamba amin inshallah barka musaba barka yo kumandila nga kondom ba ke dami alon ka fotem akumata ba ke yala adama diw nyinji babe mum fokan adama dum nyanta ayalon bake munumu nafati dino kono iba jalale ko amari se dahano wala na kanyi mum fonon komi sun fele mi yalo asunta o molati mu yalon ka kana jibe sunkaro da man kono lon mustafa dol buke fanko me kaje dol ka sunne nyin sunkaro fama sibe barajo nyino kila sallallahu alaihi wasallam barajo nyino sunkel teneo aramiso akanyi sunne doltade ko anin jumo teneo aramiso doltade ko anin jumo kuila kayil be sunne baraji balon baraji nyinolom yalon baraka damin fojang ala yo fole yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yukhadi'una illa anfusahum wama yash'uruna ala ko altende nene no ndale altelda alkal fanne nene bara alla fanne albuka kalmuta komite ite man sola misilme ka dunga kono sembola sungaro e bolo batle dunga kono kumandirla ka wolo kacate aka wolo nyininka bar ala ko fa ayo kono ko yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yukhadi'una illa anfusahum wama yash'uruna ala ko ke fanne nene sungaro na mallo etel manke misilmeti e ka salo bulan sanin sungaro lo tale be murula nante Allah tabaaraku taala kan pour ka ke misilmoti itende nene no le ke fanne nene bari lo fanne ne e buka kala muta ala kawle foyete wallahi kumandir la nyanin karo a nyindula la nyinin ka wato ala man solo mi alon ko Mustafa adama du nyanta ke akilo beti andi bak ala ku balaka adama ala jonwe comme ye damin fo nyim fanan comme ay mim fo nene nin dol ye ño sabo wodulal to la nkay ko yalon sunkaro nkay ko sunkaro ku fulalon sungo anin karo i bentale ya foy sunkaro nyin karo anyanta nala aka tarale ibe sundinne ayta aye bula ibe sundinne nkay ko sungo
a manque comme ko domoro baliya ani min baliya dron comme nga foy ñam yalla mo ni sunta i suful be ñanta sunna le dol be domoro la watara ibe sundine akoni nono sungo presque karo ni karo nato dron no i ñanta sunna le kay ko nono kay ko sungo ni karo ye kufula la bole ya ko sun karo ni karo nata walatina iko 5 al domoro baliya kafuji bari ni karo tambita ise domoro keno abatara sa ibe sundinne parce que sungo isufol be ñanta sunna le ñanta sunna minela ko ku jawol ke ko ku jawol fo ni ye bandi yalo no moro ka fo ñunu iko sunkaro ako escalier sabalon escalier saba ako escalier folo wolom kana domoro ke kana miwo ke ako escalier fulanjang ko wala minti ye sufol be sundi ku jawolla ako escalier sabanjang ako ye sufol be tilindi ala batola normal ako ni nyinku sabol benta drong wala tina ala ka foy karo be nte solata lun kilin la wolun kilin ako ni nyinku ku sabol be benta drong ite ye wolun kilin no soto bari ako waddo dolka karo mume la sung abuka lun abuka lungo soto musa wa koy dale akoy dale mol nyanta ka je mira la bakale aka dam famfo yedla ninte kuma be na laje comme sun karo da mamanke sundi ngoy kila sallallahu alaihi wasallam atata le fo sun na karo do ni lota ata karo nyin tambitale ka fa rajabu ani karto mal mi to parce que ko do nata je ko le atale ya famle wala na sayo karo dol safo bi ka futo sidi dol safo bi ka manyo bita dol safo ngoajel ya jele man ngol dol sa dunda ko ne ko si fal fal me ngajo kila tatal fo la ban karo do na yesu ka fa nyo ka nyin karo ba falal ake sunne sungaro gay nimbe yakala kila la manga ka sungaro da manude ngani min foy jang ngoy mol ka sunde teneo arami so jumo dol ka sunde baraji nyino lom akum matale bandanga mo fanji kila sala sa ayim fala ko mo fami yaron ka fela man futu am musu nyini falo na mari ban wala alafta pour ka famuta aya kata ka sun keto wala muso da ka sun na ka sun alafta ke hana tara ko amalla kere ma aman kenyen maje problème tala be kende yarin tana tala man kele maje pour ka fudu wala kele fana fela am muso do ay bambanye na ajibe ka sun abetan kala tuluna ayetan ka ku jamal ako ni ka sunni ala edema to bando ba to e ba jalan dol ka sunne de ngamol jorana manke oda mandi tenelun ten dol ka sunne ka barajo nyini ke famuta hani be tamat la to fa walle maril be munte saje be ala dan ka sun otumo sungaro da manke ka fako mbelo la oda ma oda manun sunde ata mum fene mi ala nyim do mu sunnole de bar sungaro wo mu farlole farlolum yala ayol bataw folanu wo mu farlo de bar nyindo mu sunno de bar niake kila la sunno farlo nin sunno e manjaw yaade e bele betiyata kila la sunno lo modoti ako aliyake kila la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu abuka diamani dial otumo na ko le mun alake kumo batana allah tabaaraku taala le bula dial bar mol ka kele ko sungaro lota walla kala mbe kala nafil labat sungaro lota walla mbe kala sallabat sungaro ge walla mbe kala ku kende la ku kela bat ku kende kela bat ala mo jibede nyimiye nyinin ngaro ke da batawol fola ala ni ba batu la nga fole abatu ay tar kalsari bari kana ala batu amunte be la fra batola amunte man la fa batola comme han salo min bota fola nu salo fene mi alon ko ate mu kula to mi alon ka ko le ata dama dum kambak salo ate kana jibe ka ke la doron iko batu nga ke doron nga ke doron ani salo fanan tambito wala salo ni ka ke fa ita fa mbalo abe na falal salo bole nyam ni be salu ko la fay sonne me fa mbalo nan del lota salo kan andu mi salu ko la bari kana lo salo kan amunte ya kilo be alaka amunte ya kilo man tan alaka tabaraka wa taala o mu fenete mi yalon ka man betia kila ko ayo fole ako ni molla ta salo kono molle ha kilo be lo salo kan parce que kila sallallahu alaihi ala ya faale akayel ko as-sala kila ya fo molle wa ma malakatu aymanu kum kila ko al-sali falakatu down al-bajal al-mum fa musaloti par musaba mol salindo ko leata de ndeka falan la jamaato jumo ta jame la webelo la dame buka soto bantala ka faare kono to ka fa parce que mol yaate damane ke sanna salwato damanti nin salwato do manso salo mange jumo mange farloti
wallahi yaro ñindi la mol buka comprend jumo man sunnatul muakkada sunno lo mi alon ka bambanta amal lam fude ni jumo bulaje bala ku ngo kundintele jumo bulaje ni fata ala be konti bolal wallahi ni jumo bula tili sabasa ñante mbina ala jele fanga ye jumo bula tili kili wala tili fula ya bula mun dalil la amanka la njurti iman son tala jumo to munam wallahi ha fone atara ko ye kubol fele ko na atara ko mole la na fulo bela mustafa nyim la mola na fulo bela mu yalon ka siyata bara fara ka kana jame de fanan kata jele sayi sonde me maltani na nyo jabi nan kanina ko dolal o sela kuwol dol baye nole parce que adama dun dol ke nyin nga ko la dulato e bika sila de ngoya famle o se bal no tala jumoto le ne na ful bal be karla nin tala ni jumoto nyin be mamandila nyin nal o e sonno me mal walla isu iman tano kata jame on isu me sinoje isu ke dimi iman tano ane falo mutatamo ka kolem walla itare nya fanan ke mini yala bu kole yala pour ye sali salo lafta mun le jato be kendiyari salo lafta mun le be kalmutarin momi yalon ka mantara ku atatano la pour sanno jama bawo mo be yalo jama salo mun bi wala ka mo be dun tala bar mustafa dol bi ni ka damal salal faye ita keno voilà pourtant ñanta lafta ka dun jele sax parce que doye ñinin karo ke ako ate sunkaro kono akalla fi pour kata misiroto dolto pour kata nafilo ki jele bari ako comme ya fo ñami pour raison de santé abuko lono bake bari aka jele dura dolto ni soro do muta presque aka mele ako est-ce que te sensibilisation ke no la pour almamo ye hakilotu muy yalon iman ken ya anno ikala fi katara fenkolto misirolto pour nafilol la pour yela sorol tala voilà fulanjamo nyinko dol bijele ni sunkaro sita ikala fi ko ku beto ke bari wat do ikala fi ka médiatiser comme karajol kili ou bien ka telel kili ike caméra ka dundi tele to ka itandi comme que ñing kar ye ñing ku beto ke ako ñing ku flo yaaje c'est mon fono voilà mustafa alhamdulillah ma sha Allah wo folo mi ñing karo ke salo Allah tabaaraku taala soni andi molele na tara ko sium atata misal fe jame to ayaje ko alafta ba ngani wala asije bakira sallallahu alaihi wasallam ko momondi sadji o muta sadji kendo e ko mbita ala la misiro to walla jami to fewon fendi me wilinde fo salo ala ko yesim fa ni ya wilinde doron ila barajo ko wala safela buluba ni ila marajinde ila junubo mi yala kete bulu man taw ala ka bele tutu mustafa salon de sanarti de bara fa ko nata ala salola ay si na no na sita siuntili ay si ay siuntili na mo keno hanin set siran aya samba na be place so ta londi ay bero chika salo iko ni man sino yelo ni salono ni man lono yesembe bas ala ma yam salo la wala na dimin dade asesi bar mbe intervention mum fola almamon be kibaro min dila ya kada sungaro site ya yesali watol ye tala do monde muna be talala wala soro bar nafilo mustafa ngamo mol ka fe ka nafilo talala ndana ma mo kila ya sallallahu alaihi wasallam nafilo non ne ma baringaje sate dolte ka talal ñaadi ay ka tala kante ka ba ku yale de ni ta da sungaro ta da jambara mustafa ma sha Allah karakal tala ibajala ne misal be safo sali sabon watro yo sala banda mustafa nte mala be kitab jimale akam mira bak nafilo sungaro gono ne man tal nte ne ma moyde nte ngafa ko lon del muka chala let lon nal bi ban ne ma moy lon dal ben la moyola ko en ko momoy e ka nafilo ni ka talale dula dolto bar nga dalilo ni ka dula dolto le ma soto ibuka dalil fonye nte don ne man kila ne mo ay nafilo ya tala sunkaro kono ka foye sunkaro ka tala nyami nafilo e tala sunkaro man na wala nte ne ma moy de bar dol ka talale par kendu nya fa na be salla mol sa kata yela sorol ye jindi do munding parce que do biye sumna kuran balal ata fole do biye sumna kuran balal ata fole bar munatin salo le hami wala nana ta jami'o to
wala nata misirot para ban asumna kuran balal mustafa dol biye dan watin din dore kata sumna lal watin din dore ta sumna sani ela sa soro jamfandi ibol batandi lal ha ibol batandi lal wotumo min bije nata bita aya kata nasi sino ay sama siunji ba si ay sembala ala man yam fusalo la de pour mba ko indi lamal na ma wono na tara ngani obi kata jame to kata salola aste siraw ni nan ton ko na londije comme si umbuka son ni mol bitala ni eta nyola d'accord wo fulan jang iko ako ako milka fayeta ndoke yalla ngaw fayda ayo kono arriya nas kila Allah tabaaraka taala yalfu qur'an ko arriya an-nas yalla ale dol da wal betula fayeta ndole kono fajanne bafala ila yawm al-qiyamah kaytu fayeta ndila doron kila sallallahu alaihi wasallam ko nimmiye ku kendo ke doro ide ala ya lon na ala kila sallallahu alaihi wasallam bari yake ikata yafu isafu modde wale ka fe mikoro ta fa yafu komi kay min fuka tele ta ka etendi tele ka wone mo be yajibi fenno mi ala baraji tije afo kendi ko baraji tije ala ko famma jio anim fankanya anin ne kuoke idet nimmil bita folo wala ta bari ta fankana lo yafo mole ka lafo pour dunia be wala yen camera wala na photo bon fa yetendo la ala me jibe je fa betu yala ala fa wa qaddimna ma amilu min amali fajalnahu haba'an mansura ala ko ka baro ke ya faisiya ya be tambindi yara ni ya bayndi je aya tara ku kensen ibe to so dala ba man kendi nya salama baage few ni ba dila mola adi ala doro itani ala nin kilate masala alayhi sallallahu ngani ko yedi abant ala ya safela ni be ku dolo ni ba dila bulbala maranya ndaka kalmuta ni ba dila marala bulba kan bari ni ngajibe kila sallallahu alaihi wasallam ka do ko ke bulbala baake wallahi alazim kila an salona be lola ka lo bulba karo le ka fafolo yana mara continue mustafa o fana nganyo saboje jamen doto mbe karandiro dami mol kana kata folo maral kila an samato na ba duna bulba sin aka du wol na be den ko duna ka folo bulba sin aka bulba bulo le dum ni be alquran safela ba folo le minto normalement ya ala dol ke marati ya famle ala dol ke marati o mu diro le ala la sorol tata ko bari hani min ko safero ke ani maral ha na be alquran safela aba commencer le minto aka folo bulba le laita voilà musa ka folo wala na bulba sanar fente na ba dila maranya nda kalmuta sedolum banni adi ni ma kalmuta abena abalon nalede wala na ni be fewn dila mustafa di ala ni kila sallallahu alaihi wasallam yede do abulaji ni mol bita folo ya fo mo ite barajo bari fon kana di yeta fo ko al sento fo ntel ngadi tal flan kar le adi ni o ke do fa yeten dolon na fa teje nga ayo min fo ayo le abay كافكو وقدمنا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا مومن دين ساكينو bari dol ba ke kan yedele yake famma jor bari kan fayetende fayetendo na falete mariyeje kata be warole kon mashallah sa euro banta fere inshallah mina journal la semmo iselo mustafa nge kon dom baga inshallah yake ku baga ngamol be kon dom mul yalon ko ilaftale pour kadum ma ngalo mustafa tele bun kutolo wala yatinna wallahi yo wayatinna mo jama biye kol filte male wala ne mandunno masha Allah nin kibarul be sakiri nin nata lumina ba ko endilale be dan la tele ni alma eta nya to radio ni ale de ma fane ni munna ta ale de ma alma ale al sutura jam be do ala gudon fana insha Allah ale ba sa be so skyro la de fara be do ala fama nga ko don ba ka be samin mama sedi ko do ma biye lamin anim fama dindo abe kuna insha Allah anin na sanda su sedi kunda nga mo be kondo manyina mola al dimma wala nata jam anin jireji fana nga jireji ko ni nga konton parce que na émission ya fa kaka diayle bari yader ko mi kolbe kutayari wala na mandinno bari ba kondo na ba inshallah mbe mo be jam manyina mola liberté fana ngi konton ba na alma mbani ma fala mo be ko assalamu alaikum rahmatullah al dimma na ta jam burka kacha kale mismiya kacha nati nyata wo mun tellat tinyaro le tibar Allah tabaaraka wa taala mustafa fennen man tinyawo ya atata je dara bebe dadare mashallah mo ba fala le ko assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah vraiment alma ale jo femman tinya jang parce que niyaje be fo jang vraiment imayela kumo le fo jang yi ala le kumo le fo jang alma ale jo kal fay doron comme aya fo nyami ni émission après momo ni lafta ka djube ko tek isita youtube to ye Goudomp TV info ça fait
ni ya safe inshallah rabbi ibe émission tarala je ni lafta ya télécharger fana iba télécharger la janni sama bon kal fay dron inshallah rabbi ñi jumalu nala fana ni oustaz yi taw soto mba kele ko tek en tout cas dal fo janni sunkarobe tambila lumolum be sunkaro la karola koku mu yalo nyanta kaccala pour hadama dingole pour musulmo ye al se préparer comme ngal fay ñami no momo ni question soto ou bien ite oustaz solti lafta pour ñe invité Jan radio to Jan numéro le fele 77 443 69 29 77 443 69 29 ou bien 76 447 67 80 76 447 67 80 mbokki auditeurs yi nga xamante ne ñoom ñoo doon déglu rajo Pokoumel FM 106.0 fii la ñuy yem ak yéen rek dina wax